Assalamualeyküm. 313 bin yıl 15 yaşı var. Ulamış bolğan atı var. 300 bin kılın bolsa da öçmey durgan zatı var. Ordolu hoşumda kamamba. Anda mese sağıngan sizlerge akınдар aytap salamda. Ulusu baştay takındına men uçuraşıp jatırmın. Surma gözü gelişken sulusu baştay takındın. Sizlerge sunup men ırım jatırmın. Eki günden beri karaya bul jerge jıyılıp keldin o el dalay. Bul jerde konsert bolot toğondoğon. 30 yıldan beri karay baykasak mınday konsert bolboğan. Dalay da yıldarda mınday oyunda koyboğan. Muna 150 artist bir gelip Filarmoniya cemaati alardın içinden dağın irgelip ona gelip turat toy barısa 5 gün konsert bolup dep belendenip şangdanıp jatkan eken do şariçe ona Sulayman To'nun janında hasiyetli oştun do şarında keçe günden beri karay halın el geldi termelip vice-premier baş bolup ulan Aytmamat Mırza meri gelip keçeden beri karata koldup jatkan uçuru Akkomuzdun kılınday bizni tolgup jatkan don uçuru Atıgül o kadaştan beri karaya artistlerden kandarın karacı oylop jatkan don uçuru Ankeni başka dursak toyuşul yer kıyla jıldan do beri karaya hasiyetli ulu sahna oylonsok kimler gelip to getpegen oylu soğuşulda sahnana veçen zal kardım butu tepsegen bul jerge gelip baykasan hayakınırın tökbögön veçenleri gelip to getkenler ırlarımında tökkönler uşul jer kutmançınanda artistin göbü göskönler Ankenin ekinci bor kalabız Ekinci bor karabız eteldeden do bir karaya Muna oştun bugün do jerinde oştun bugün do elinde Atayın gelip to karaça ırda par bul jerde Geldik göğlü doy açılып oşul jaşı menen karısa uşul jerge koy batırıp bugün apalardan baykasak ala toğdoy atılık ene degen do zatılık alardın bayramın argıt bolsun kağılayın don apalar bugünkü bayramın arda kutluktasak toy bolobu atayın bugün aldığında akındardan toğuyla anda mesek amantay geçkelen ayta versek de bolobu ankenine çana artistler turadar jaktan atağıdan kıdı jogorı emesi biyakta turgan karaça azamat alın inine eğililer baştay turgan doğu giminger sasilerge de verdim gezekte kana bir sayrasına kızıl tilin heti Assalamun aleyküm dan ardak tujurtum amambı Kadırı bir gargaçan kayrat tujurtum amambı Ayköl eldin tukumun ayvat tujurtum amambı Sözleri saydın taşınday salmak tujurtum amambı Adım bek batır şeri çıkkan Kurmancan apam ten çıkkan dafkalı ucurtum amambı Batasın algan Sulayman barktalı ucurtum amambı Anam ak tilegi tögülgün oy Bugünkü pahtalı ucurtum amambı Bizde kuvantıp geldi
için. Har bir alakandı çapkanın al bizgen akbatandı berişin. Ardak tu bizdin atalar, ardak tu bizdin apalar. Aksamayınan nurtamıp kuvandıp cüre bergide kutmandığın elde tör için. Oğmatka tolgon töründen ordoluğun oştun elisin. Anam tak Sulayman ornoğun halamga getken atağın ay boşuma Allah'tım süygön gerisini. Kalkım Gevre, Moskva, London, Paris'te aylakcakta kıylanar işte. Alar atağı getken şarlarda atağın düğünün alganda bir oğumat kelet kalkıman oy kasiyetli kaşımdan ay ordoluğana koşku barganda. Halkım ordoluğun o şarı var, oğmatka tolgun bağı var. Amantay aldın azamat akındın gevin kavlal. Yergigen akındarga dem bergen silerdin esen bolsun canınar. Tak Sulayman toğusunday silerdin büyük bolsun doy bağınar. Anam bugün apalardım ayramın oy. Hardak tu bizdin apalar oy. Halato benim karınari. Biz eldi kantip tanıyımız. Elçetinde korkuğun batırı menen tanıyımız. Kaşımda jol boldun ağam otura takını menen tanıyımız. Oy jol boldaken akıp alganday Oştoğu filarmoniyan ortoğun aman jatavı. Hadele baybiçe olsa gerek da çöke çolponun aman jatavı. Kuşunday öner postoruğu östürgön Höydege barkın jetkirigen ordoluğun oşum aman bul. Oğmat tuğdalay gep bilgen antenin oş degenin kanday jer. Oğmatka tolgun jeri bete ordoluğun oştun jeri kese aytılıp ketsin silerige akındardın terimese akındardın östürgön akkalpak kırgız eldeçe anteni göröngösü gödöndü tögü burday turbayba göğün akkalpak elde sileride görü burday turbayba akbatasın silerige beri burday turbayba sarımayday balkıldap eri burday turbayba jakşılıkka borburdun geli burday turbayba kagılayın agayın kadırın arıcan bolsun oğuzun arıdan ara kaçan şekeri bolsun bal bolsun ömrün nur ara kaçan geçirilmegen tam bolsun buna bir bolburun işkek çağrınan kırgız bayagan başlagan nece nönörü postoru tanıgan bolbosa saragaşkan avadağan mavudan bu kançan akın gelse da kızıl tilin gürüm ölpey tevi üçü bodu turbayba 60 kazak biri gelet durak amantay jeni üçü bodu turbayba adı menen azamatkan eri üçü bodu turbayba bирок akın elelep çürüsük jana suduulardын sınagında sargaşka jeni üçü bodu turbayba geçeten beri karaçın ordoluğun oştun aralap suhtanıp türübüz ara kaçan mına Sulayman toğu savalap Gölünün ürdün akayım men da görgönüme doy kanagat Geremet eken çınında gelgeni üsken aralap şarın ardı karasak kılday kıykım tappadık Ordoluğun oştun şarım mınan akınдар geldik doy maktanıp Oşolordun bardığım mınan ak kalpak elgen akkarıp Oşolordun
артынан азамат алып байқады. Ош деген таза шаар екен деп, Борборың Бишкекке барып айтады. Борборың Оштың тарихы шынында жатат қаяқта. Алеми Бишкек Борборың ал омат болуп ажакта. Қасиетті Қырғызда жақшылықтың үйренбек қарыдан үлгің алатта. Қағылайын ағайын, ордолуң Ошқа сүйеніп, ордолуң Ошқа келгенде мына оматтарды тиленіп, ақындар ырдап келсе деп мына басшыбыстағы жіберіп, bizde жадыбыстан сілерге жақшылықтарды тиленіп. Аламда елдер көп, аламда далай жерлер көп, ой, бирок Ошубуз жашайт түбөлүгө. Hozundan sözü çuburgan ek ağamdı koştoyun. Oturgan eldi tacatı amansın arbı degendi 6 minut sospoyun. Kıskele salamdaşayın da moğlarga kıçıtkı süylöp toktayın. Eközün aytışat desem menen, bular aytışıp ketti el menen. Amantay jatat aytışıp aytmamattay mermenen. Azamat jatat aytışıp jol boldu day şermenen. Çolponum kanday jüröt dep klastaşыңдай suraysın anı kaçan gördelen. Ulularga tiyişken kata desen bolboy bu jol boldu devey geçine ata desen bolboy bu çolponum devur davay apa desen bolboy bu. Kayra kayra kayrılıp çolponum dep ırdadın eskirip kalgan jüröktün jarasın kayratırmadın. Amantay bolsa gevaytat ulusu menmin devaytat sulusu menmin devaytat birinci başta başında turuçu menmin devaytat körgön göskön engele jılısı menmin devaytat ıras birinci baştayt başınan eki gözü torpoktukunday bakırakay özü olsa tatınakay Amantay akın ulus sulusu. Arjağında koşulup katar birgen oturup azamat bolsa ulusu. Ha men artından çıkıp bulardın artından suunu kuyuçu. Oy aylanayın kalayın art ırdap jatamın geçirim surayım barınan. Ayta turgan sözdördün barın eközün aytıp taştadı kayrele gaytala vırdap ne kılam. Uşintip menda uşulardan birinci salamda şu kanday bol deken dep ayava yengsep sağınam. Bürok dayman arkasın dırdap jürömün uşunday didar şinanın ayınan. Arkasından kuvalayım bürok al gücüm yok, jetkim yok. Daimelen artında tögömün söz tükönüp kalganda jamaktap mintip tökküm yok. Bugün geçke çayga çakırgan dostlarımdan çayga koşup biri deke verip koygula desem kıla turgan hiç kim yok. Antsedağın aytayın Armiyagan özgöçö japjaş baldar barçele. Maylangan kapkar ötüktü ıstarikter alçele. Öngöçüp ketken ötüktör mendey duhtarda kalçele. Bul aytkanıman elgüve
Kim старый, kim молодой өтігімістен көргілі. Анседағың айтайын, Амантайдың чапаны қарап тұрсам, қудумелі тетігі тилеке батырдай. Азаматтың чапаны Алымбек датқан асылдай. Ептеп-септеп менікі байманаптарды мақтаған чаласават ақындай. Ошон үчүн жүрүшөт булар мени бир сахнага батырбай. Анседаң ээрчип жүрөмүн, артынан ээрчип экөөнү кадырлаймын, сүйөмүн. Анткени 5 миллион элдин ичинен тандалып калган акындар деп булардын кадырын баркын билемин. Калайык айта кетейин, жанагы 1,5 миллиард Кытайдан бир дагы төкмө чыга элек. Töbölдөр чыккан орустун төкмөсүн эчким уга элек. Булардай болгон акынды дүйнөдө эчким туа элек. Башканын рептери оозун жабышты, биздин акындар оозун жыя элек. Демек бул өнөрдү карасам Кыргызда гана бар экен. Таланттууларды баалаган кыргыздар улуу жан экен. Өнөрдү сүйгөн кыргыздын барынын болсун жан эсен. Жашың менен кошулуп, карының болсун жан эсен. Кара торуң аралаш, сарының болсун жан эсен. Силерге келип ырдаган, эринип карап турбаган, эки акынга кошулуп алынын болсун жан эсен. Ой айланайым браттар, нар жақтан айтайын десем бір сөз бар, бирок аны айтсам уят бар. Калайык элген айтайын, филармониянын башына Кыргызбай байке келгени, моундай петличкаң алып бергени. Бу дагы Осмоновдун эмгеги. Баягы окшоп бир жерде бир микрофонго байланбай, бир стойканын айланбай эркин ырдап калганбыз. Анткени биз ушундай эгемен эркин балдарбыз. Кааласам оң жакка, кааласам сол жакка басып алып ырдаймын. Керек болсо экөөң кароолчу кылып кайтартып берге жатып алып ырдаймын. Керек болса çertпей комузду жөн эле сүйлөп алып ырдаймын. Кааласам кара жоргону бийлеп алып ырдаймын. Булар эски кишилер экөөсү бир орундан жылышпайт. Мына бар мүмкүнчүлүк дегенге деек аракет кылышпайт. Анан ушинтип турта какталып, тияктан режиссер кантип урушпайт. Дагы бир нерсенин айтайын. Мен бу петличканы айтып жаткан себебим, божурап барын ырдаган бугандай бала дебегин. Келген элдерде кеп жатат, кээ бири сана жеп жатат, микрофону жок ырдасак акындардыкы фонограмма окшойт экен деп жатат. Мен ошонун ачыктап ырдап жатамын. Албетте агайын тууган калкымдын көңүлүн ырдаптың ачамын. Эки агам бүттүңөр ырдап, мен эминеге шашамын. Дагы 20 мүнөт өттү, дагы 40 мүнөт кыйналбай кыйкырсам деп жатамын. Мынан азамат алып байкады. Ош деген таза шаар экен деп, борборуң Бишкекке барып айтадың. Борбордун Оштун тарахы чынында жатат каякта. Ал эми Бишкек борборуң алоомат болуп ажакта. Касиеттүү Кыргызда жакшылыктын үйрөнбөк карыдан үлгүң алатта. Кагылайын агайын, ордолуу Ошко сүйөнүп, ордолуу Ошко келгенде мына ооматтарды тиленип,
Akınlar ırdap gelse de mına başçımızdağı jiberip, biz de jadыбыздан силерге жақшылықтарды tilenip, alamda dalay eldir köp, alamda dalay jerler köp oy, biro koşubuz yaşayt tübölüge. Hozundan sözü çuburgan ek ağamdı koştoyun. Oturgan eldi tacatıp amansın arbı degendi 6 minut sospoyun. Kıskele salamdaşayın da moğollarga kıçıtkı süylöp toktayın. Eközün aytışat desem menen, bular aytışıp ketti el menen. Amantay jatat aytışıp aytmamattay mermenen. Azamat jatat aytışıp jol boldu day şermenen. Çolponum kanday jüret dep klastaşыңдай suraysın anı kaçan gördelen. Ulularga tiyişken kata desen bolboy bu jol boldu devey geçine ata desen bolboy bu çolponum devur davay apa desen bolboy bu. Kayra kayrılıp çolpon. Koştoğu filarmoniyan ortoğun aman jatavı. Adele Bayviçe olsa gerek de, çöke çolponun aman jatavı. Ушундай өнөр посторого өстүргөн, бөйдөгө баркын жеткирген, ордодуң ошум аман бол, оомат туудалай кеп билген, антенин ош дегенин кандай жер, ооматка толгон жери бете, ордодуң оштун жери кесе, айтылып кетсин силерге, акындардын теримесе, акындардын өстүргөн, ак калпак кыргыз элдече, антени көрөңгөсү көдөндө, төгү бурдай турбайбы, көң ак калпак элди силердей, көрү бурдай турбайбы, ак батасын силерге, бери бурдай турбайбы, сары майдай балкылдап, ери бурдай турбайбы, жакшылыкка борбордун, кели бурдай турбайбы, кагылайын агайын, кадырың ары жан болсун, оозуң арыдан ары качан, шекери болсун, бал болсун, өмүрүң ары качан, кечирилбеген таң болсун, мынакей борборун Бишкек шаарынан кыргыз баяган баштаган, нече өнөр постору тааныган, болбосо Сарыгашкан абадаган мабудан. Бул канчаң акын келсе да, кызыл тилин күрмөлпөй тебүүчү болот турбайбы. 60 казак биргелет бирок Амантай жеңүүчү болот турбайбы. Алы менен Азаматка эрүүчү болот турбайбы. Бирок акын эле деп жүрсөк, жана сулуулардын сынагында Сарыгашка жеңүүчү болот турбайбы. Geçeten beri karaçın ordoluğun oştun aralap, suhtanıp türübüz ara kaçan mına Sulayman toğu savalap, Ödünün ürüdün akayım men da görgönüme doy kanagat. Geremet eken çınımda gelgeni üsken aralap, şaharın ardı karasak, kılday kıykım tappadık, Ordolun koştun şaharım mınan akınдар geldik doy maqtanıp, Oşolordun bardığım mınan ak kalpa gelgen akkarıp, Oşolordun bar tökpөгөн, мешендери келип төгеткен жер, ырlarımında төккөн жер, ушул жер кутманчынында артисттин көбү өскөн жер. Анткенин экинчи борбор карабыз, экинчи борбор карабыз, этелдеден до бир карай. Мына Оштун бүгүндө жеринде, Оштун бүгүндө элинде, атайын келип то карача, ырдап бары бул жерде.
Elдің көңілі той ақсылдап, ошол жашы менен қарыса, ушул жерге қой батырып, бүгін апалардың байқасақ, ала тоғдай атылық, ене деген дозатылық, алардың майрамың арғыт болсын, қағылайындың апалар, бүгінгі майрамың арда, құттықтасақ той болуы, атайым бүгін алдыңда, ақындардан тоқылы, анда бесің амантай, кешкелің айты берсек те болуы, анкеніне жана артистер тұрады ар жақта атағыдан құды жоғыры, емесі бияқта тұрған қарашы, азамат алың еніңе енілер, баштай тұрған дөй кеміңер, сәсілерге де бердім кезекте, қана бір сайрасына қызыл тілің еті. Assalamun aleykum da ardaqtu jurtum amanbı. Kadırı bir qarğaçan hayrattu jurtum amanbı. Aykül eldin tukumun aybattu jurtum amanbı. Sözleri saydın taşınday salmaktı jurtum amanbı. Alınbek Batır şeri çıkkan, Kurmancan apam ten çıkkan, dafkalı jurtum amanbı. Batasın algan Sulayman, barktalı jurtum amanbı. Anam ak tilegi töbülgün oy, bugünkü paktalı jurtum amanbı. Assalamu aleyküm, 313 bin yıl 15 yaşı var, ulamış bolğan atı var, 300 bin kılın bolsa da, öçmey durgan zatı var, ordolu hoşumda amanba. Anda mese sağıngan sizlerge akınдар aytap to salamda. Ulusu baştay takındıla, men uçuraşıp to jatırmın. Surma gözü gelişken sulusu baştay takındın, sizlerge sunup men ırın jatırmın. Eki günden beri qaraya, bul jerge jıyılıp keldin o el dalay. Bul jerde konsert bolot toğondoğon. 30 yıldan beri qaraya bayqasaq mınday konsert bolboğan. Dalay da jıldarda mınday oyunda koyboğan. Muna 150 artist bir gelip, filarmoniya cemaati alardın içinden dağın irgelip, ona gelip turat toy barısa, 5 gün konsert bolup dep belendenip şangdanıp jatkan eken do şahar içe. Ona Sulayman tonun janında, hasiyetli oştun do şaharında. Keçe günden beri qaray, halın el geldi termelip, vice primer baş bolup, ulan Aytmamat Mırza meri gelip, keçeden beri qarata koldup jatkan uçuru, Akkobuzdun kılınday bizdi tolgup jatkan don uçuru. Atıgılı o qadaştan beri qaraya, artistlerдің kandarın qaracı oylop jatkan don uçuru. Ankeni başkap dursak toy uşul jer, kıyla jıldan do beri qaraya, hasiyetli bul sahna, oylonsok kimderi gelip toy getmegen, oylosok uşulda sahnana, neçen zal kardım butu tepsegen, bul jerge gelip bayqasam, hayakınırın. Bizde kuvantıp geldik ağayın, kutmandu Kırgız el için. Har bir alakandı çapkanın, al bizgen akbatandı berişin.
Ardaqtуу биздин аталар, ардaqtуу биздин апалар. Аксамайынан нур тамып кубандып жүрө бергиле кутмандуу элде төр ичин. Ооматка толгон төрүндө ордолуу оштун элисиң. Анан так Сулайман орногон аламга кеткен атагың ай, ошум Аллахтын сүйгөн жерисиң. Халкым кээ-бирөө Москва, Лондон, Парижде, айлак жакта кыйлаңар иште, алар атагы кеткен шаарларда, атагын дүйнөң алганда, бирок оомат келет халкыма ой, касиеттүү кашымдаң ай, ордолуу гана кошко барганда. Халкым ордолуу ош шаары бар, ооматка толгон багы бар. Амантай алдың Азамат акындың кебин кабыл ал. Эргиген акындарга дем берген силердин эсен болсун жаныңар. Так Сулайман тоосундай силердин бийик болсун дой багыңар. Анан бүгүн апалардын майрамың ой, ардактуу биздин апалар ой, ала тоо менен караңар. Биз элди кантип тааныйбыз, эл четинде коргогон баатыры менен тааныйбыз. Кашымда Жолболдуң агам отурат акыны менен тааныйбыз. Ой, Жолболду акең акып алгандай алганда